ira abo kusiba nitwe ukureba program zitwa mu kasheshe ukasiya negishaha kandi ukashanga ngo na hato kitira hamisho ocyari inzuroti Omuhingi n'Omuuriisa butakandenga nibanyeta Edmond principal Fama jin program yitu nyamurungi iyo Omuhingi n'Omuuriisa kandi tubantu gikuletera buli rwa kabiri shaha ishatu okuhika inaze kiro kandi aho ndukugambira nani ndeba aho higuru real ni ndeba ngo shaha nazo zenyine twahikaho buli ndara tubantu gamba hansonga ezo Omuhingi n'Omuuriisa nitugamba hansonga nyamurungi ezikwatirine omu byagurukari cyabo kubantu tutandikira mu Muhingi tuzo mu Omuuriisa tuzo mu Bujubi tuzo byona ntubigita turebe kangu twabasa kugira okutwahenda hende mpenda rero tugenda mpora mpora tushakari yabo bantu abina magezi nangwaga kusingaho omurayinejo ebyo Omuhingi n'Omuuriisa tukagira ekitwabegaho omwe okashanga ncyakale twagira ekitwayetera hameza erizoba program nza kubanza nabanzura omjenyi owunyine naiza kumubanzura rero tutyo tugende mbagambire na kimwe bire tukuza kwenda hendaho empende rizoba nyine omukuru nshira kumwetaga Dr. Dick Kamuganga konka niyo tayitoye tinkujimujema Dr. nakwakira nakushemera kuruko mwaka niyo kurike bana umwaka ukagumara je kurungi waguheza ho je official ngwirege no busingeri horere we bari munonga Dr. Dick Kamuganga niwe president wa Uganda National Farmers Federation kandi tugwe mu rundi rwanje nango go kubanza kumuvuga nito tutwire hamwe ko Ferdinand tuganire nshongezi bwene rizo anamjyantayize atutayire hano SkyTvUg tutamena wo tugire bituhaganiraho kandi rizo antaza kuba tuganira na munonga mpinda hinduka y'ubwire okwe kuteganisa abalisa n'abahingi okwa heru na munonga basically abalisa bente tuzabantu specializing akulisa ente kandi turebe n'ibintu cye twakubasa gukora omwe kushanga ngo ibyo kubyakubaho impinda hinduka kuyakubaho omoko beno tekateka ngo cyandankiza kwizera nkaha ninga enjure gwero mbwire buti ekabura kwizero mbwire okakora ki okarabo to mu mberejo ubyo Omuuriisa na munonga itoba kulisa ente zamate later tuzakuba togera tuganira kiba kweta agro industrialization kushanga ngo tutekwa kuza ha technology tureke kuza kintu kire cyakale tukazo mu Omuhingi Omuuriisa ubu buri turoko turebe okukura tukaza ha level eyo kushanga ngo hati tukora tuza value addition tutandika gukora ibintu by'amani wano kamama to munte otaka koma kugatomuka okaganywa bitu agamateno wasagugire binde bwagakoraho value addition then tugitire mu kimwe na agro industrialization adik obumperera kureba tukaturuhare nangwa etari na sky twaganira eshonga zitari zimwe na zimwe ombikwatine byo kulisa ente konka nkakugira tubuga twagarishire twabugine turatandikira utwahendire mbwe ntubeho twatadisha erizoba nani ndanga bariyo batureba tugende tuhenda hanshonga ekwatirine na tuza kubanza n'eshonga ya climate change ntagenda haza himpinda hinduka y'ubwire oshanga umwe ba farmers batagetingire kore bintu byabo mbwire buti na munonga nkitwa bakuturo mu dry corridor ecyanda nikibasa kwiza kiprolongi ngikigumeho ubu bintu barange myezi ibirushage cyata hano myezena tutakagiro ko hona Uganda National Farmers Federation yonera iyabare mame principal Fama nashemerwa garaka kuvugana kandi tukatware ikiganiro cyitu ikitwatandikireho kare umisho exactly ngo ku Fama yabagambire amazina ninye Dr. Dick n'uwamanya Kamuganga ndiye nzarwa yakashari hanuye ubona witwa hifa ndio bajyo kureba ngira ngo rugare ndiye nzarwa yakashari mtumuvare kashari Fama yanjye yo kwazanieri ndijo ya Fama ya kabiri eri Rwanyangwe Kashonji na ni mbanza kutwara mu gishogo go kusima management ya SkyTvUg kunyeta kwija kuganira n'abarisa n'abahingi batahi banje aha program age kandi nayo kusima ku tayais nkukuya yabagambire ninye president ninga ninye nkwebe mbere kibina cyabarisa n'abahingi mu ihangariyone kibari kweta Uganda National Farmers Federation ikibine kine embuga yacho kumi anana mukaga omuihangariyona these nituzeta district farmers associations yes kandi ninye nkwebembera
itage rya Mbarara chairman wa Mbarara District Farmers Association. Ekibina eki nicyo kibina mu Uganda yona kugira ngo kine high level of democracy. think manyo kuna kubasa kucyugambira muri Nyankore n'ekintu n'ekibina cy'abantu cy'abarisa n'abahingi mu ihanga nibo bacekorire kandi bo bacebembera torukukiza motar murisa torukukiza motar muhingi kine ibar kweta mu bottom up approach inyo ninza kuba president wacho kargo witu Bubari ndi chairman wa kibine cha village kine wine kibar kweta mu village executive committee ya village farmers niberundana batera karuru abebembezi babo bahikaha gombora bihamwa abantu bashatu umukazi umusheja na n'umunyeto bazahamurka batera karuru Amerika yone yo mu gombora eje kaho ihamwa batera karuru bihamu omwana I mean umunyeto umusheja n'umukazi bazaha district bahika district Amerika yona negombora zone zo mu district ezo zitera karuru chairman na executive yabo ni tugeta district executive board ati ibirabiro na mwenda byo kwa Mshanju bakantera karuru nasinga kuba chairman wa Mbarara district umurundo gwa kabiri niyo Mbadifa niyo Mbadifa Mbadifa kandi mangu Mbadifa kargo Mbadifa ninye chairman wayo hati nakuba nyuka jeru bya harimo mu Asafu Asaf hati ni vice chairman wanje Asafu ubwo ni mwenda nza kwiza kumwe no ja kumweta na ijana abaganira okay kwari ku